wasti mudkhalahum o jokkira non kadi ha o yaltoya haray ɗo ko goto e du'aaji ɗin otino wawide allahumma ighsilhu bil ma'i was salji wal barad otino wawide allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi otino wawide allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina o jokka du'aaji no heewi no woodi si tawi o tigi no wawi arabu on haray du'agol e haala arabu on du'aaji ɗi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam du'o raynoɗin haray ko ɗum ɗon woni sunna on ko ɗum ɓuri moƴƴude sewti wawata ɗum ɗon o tigi du'o ka haala makko Allah men torike ma yaafo mo yalloɗamo naadoyamo aljanna yeru wono o tigi wawiri sen gayni ɗon haray en artay juulugol juldeji sunnaaji ɗin no woodi juldeji buy kadi hara ko sunnaaji haray no jeya e nder ɗin juldeji sunnaaji juulugol witiri juulugol iidije ɗen ɗiɗi juulugol rakatayil fajiri on juulugol sunnaaji tabituɗi ɗin e juulugol naafiilooji wellitaaɗi yaajinaaɗi huuɓinaaɗi haray ɗum ɗo fuu ko juulugol julɗe sunnaaje joni noon en fuɗɗoray juulugol witiriire nden ko sunna tentinaaɗo haanana julɗo waawuɗo marɗo taaga juulugol accugol ɗon hara juulaali witiri on non haray no woodi e karamokoɓe dalliniiɓe hadisaaji ɗi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam yewti ɓe wi wonde witiriire nden ko waajibi noy ɗin hadisaaji maa ko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam alwitru haqqun ala kulli muslimin man ahabba an yutira bi 5 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al ɓe wi'i nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wonde witiriire nden ko haqqe defiiɗo e kala julɗo kala faalaaɗo nde o juulata witiriire nden o juula 9 yo o waɗɗum faalaaɗo juulude 3 yo o waɗɗum faalaaɗo juulude 1 yo o waɗɗum kono noon ko jicci kon ko karamokoɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓuri tabintinde kon wonde witiriire nden wona waajibi e dow julɓe ɓen kono noon ko sunna tentuɗo sabu maako sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu o maakino laysa alwitru bihatmin ka hay'atil maktuba walakinnaha sunnatun sannaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali o maaki wonde witiriire nden laataaki ko fellitaande ko waɗɗiinde wano farillaaji luttuɗe ɗen non kono noon ko sunna mo nulaaɗo sallallahu alayhi wasallam sunnini e dow julɓe ɓen witiriire nden non no wellite no yewte hara ko faanda ko juulugol darɗe buy jemma wonar juulugol darnde wootere pettum hinde wellite kadi e juulugol darnde wootere wajjere nde goɗɗo haani sakkitorde juulugol jemma on non haray ko ɓuri ɗuuɗude e witiriire nden e juulugol e darɗe witiriije ɗen ko darɗe 13 jemmaaji ɗin fu jemma on fuu ko ɓuri hakindaade ko darɗe 11 amma ko ɓuri fanɗude kon ko 3 joni noon ko ɓuri ɗuuɗude 13 ko ɓuri fanɗude kon ko 3 ko ɓuri hakindaade kon ko 11 haray nulaaɗo sallallahu alayhi wasallam kamɓe ko ɓurno ɗuuɗude e ko ɓe juulayno witiri kon jemma ko darɗe 11 sabu nene aishata radiyallahu ta'ala anha o maaki ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق عليه نانا عائشة رضي الله تعالى عنها وماكي wonulaaɗo sallallahu alayhi wasallam laatanooki hiɓe ɓeydayno e nder suumaye maa ko wonaa suumaye e dow darɗe 11 ɓe juula darɗe 4
wata a lando ngari majje e jundi majje hakke ko ɗe laba hakke ko ɗe juuti wo on say hooti ɓe juula darɗe nayi andi ɗum ɗa ɓe juulayno darɗe nayi ɓe jokkindira hara ɓe jooɗaki hakkunde majje ɓe jooɗo ka sakkitorde ɓe salmina refti ɓe juula darɗe nayi wata lando ngari majje e jundi majje refti ɓe juula darɗe tati darɗe tati ɗen kadi ɓe juula ɗe ɓe jokkindira ɗe hara ɓe jooɗaki hakkunde majje haray ɗum ɗo hino tabiti hino selli hino fottana hakkunde imamul bukhari e imam muslim joni noon haray hino yiɗa jangugol ka darɗe tati sakkitore ka witiri siwti jangi fatiha on ka darnde aranere janga suratul a'la ɗum ko sabbihisma rabbikal a'la darnde ɗimmere nden o tiisi jangi fatiha janga suratul kafirun darnde tammere nden siwti jangi fatiha on janga suratul ikhlas janga suratul falaqi e suratul nas haray no wi'en non no dagani julɗo on jokkindirgol ɗe fuu no daganimo ta'indirgol hakkunde majji kadi juula ɗiɗi salmina duula ɗiɗi salmina haa sakkitoroya wotere nden kadi ɗum kadi no dagi sabunu laaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maake hadis salatul layli masna masna ɗiɗi julɗe jemma ɗen naafilom yo waɗe ɗiɗi aray fof no dagi ko woni tun si tawi o tigi jokkindiri darɗe ɗen hinayo o tigi jooɗo hakkunde majje tayyo immo kadi adda ɗe sina ɗum haray o nandintini e darɗe farillaje ɗen amma waɓutu juulugol witiri on haray waɓutu juulugol witiri on no fuɗɗo ɓaawo juulugol geeƴe haa ka takko feerugol fajiri on ɗum ɗo fuu ko waɓutu juulugol sunna witiri on ko ɓuri moƴƴude kaka tataɓal jemma sakkitoral kono noon si tawi o tigi tanɗinike wawata finoyde on say juulaɗe haray ko o tigi juuluɗe ka fuɗɗo si o tigi gayni geeƴe on ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude joni noon mo ɗaanike yejjiti juulugol witiri on o tigi ɗaanike haa weeti sub fajiri feeri haray ko yo juulu rakatayel fajiri on o juula subaka on haray hino daganimo non yoɓugol witirire nden on say sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi ida dakarahu ɗum ɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde mo ɗaanike yejjiti juulugol witiri on haray yo o tigi juulu yoɓu witiri on yoti juulu witiri on sanga o tigi anditi wo ɗum tinnini wonde haray no dagi yoɓugol witiri on joni noon mo ɗaanike mo juuli witiri on ade o ɗaanade hara o huli wonde o no gasa o immoyta ko jemma o tigi juuli witiri on ade o ɗaanade o tigi immoyke jemma non o faalama juulugol ko honno o gerdata haray karama ko ɓen no mari ɗon pehe ɗiɗi feere aranere nden koyo o tigi juulu darnde wotere tokkindira nde anniyo tokkindirgol nde e witirire nde o tigi juuluno nden ade ɗaanade o tigi juula non on say ɗiɗi yeru wo ko waawi juulugol on say o tigi sakkitiroya witirire nden wotere nden ɗo ko feere goo kadi o tigi koyo juulu tun ɗiɗi hande kadi o tigi linta witirire nde o tigi juuluno ara nun nden wonde nden ɗon yonanimo o tigi jokkindira ɗiɗi sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la witrane fi laylatin wahida witirije ɗiɗi waɗataake e nder jemma gooto amma jangin on ka jemma haray aslu muɗum on ko feññingol janginji jemmaji ɗin sowna hara ella no woodi wano findingol ɗaaniɗo haray woti na feññintiɗina on say ko woti jangirdoy haray asli janginji ñalorma ɗin ko suuɗugol haray en dareto ɗo e ngo sengo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmani rahim haray ha joni en jokkitay e julɗe sunnaje ɗen en aray ka julɗe iidije ɗen ɗiɗi iidi suumaye on e iidi donkin on haray ɗe iidije ɗo ɗiɗi kadi ko sunnaje tentinaɗe
الله سبحانه وتعالى ذلك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر وذلك دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله دالي ويمر نلا صلى الله عليه وسلم ويمر مفت مكة فو فصل لربك جولا جومي ماذا وانحر بردا نجلودي دي doka ka idi donki o dali kadi gomɗi malama on laɓɓinɗo wonki muɗum immorde e tuundeli e junubaji o janti inde joomi makko o juuli karama koɓe ɓurɓe ɗurde ɓen wi ka idi sumaye haray gomɗino laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe duumike e juulugol ɗe idije ɗo ɗiɗi ɓe yaltinayno ɓe yamirayno fayɓe ɓen fuu e rewɓe ɓen fuu e worɓe ɓen yo ɓe yaltu ɓe yaha ɓe juuloya idi on hay rewɓe wonduɓe e ellaji ɓen ɓe yamirama yo ɓe yaltu ɓe yaha ka idi ko woni ɓe juulata idi on kono ɓe heɗoto waaju ngun ɓe heɗo kutubaji ɗin ɓe heɓa baraji yahugol maɓɓe idi on kadi amma waɓutu idi on haray waɓutu idi on o fuɗɗoto sanga nange ngen fuɗi nge towiyeru embere cogonal nge jokka ɗon haa nge hewta ka tumbo hoore haray ɗum ɗo fuu ko waɓutu suɓaaɗo juulugol idi on ko ɓuri moƴƴude e juulugol waɓutu idi on haray si tawi kaka suumaye ko nyallingol seeɗa fiyo yimɓe ɓen waawu yaltingol jakka muudo on ɓe sendita ɓe jonna jojjiduɓe hendade ɓen ɗum ko miskinɓe ɓen e waasuɓe ɓen amma ka idi donkin haray ko ɓuri moƴƴude ko dawnorgol idi on seeɗa fiyo yimɓe ɓen yahu heñe waɗoya idi on arta hetta layyaji maɓɓe ɗin haray ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude no woodi neediji heewɗi ɗi tawata julɗo no haani wadde e nder ɗe iidije ɗo ɗiɗi ara nun ɗum koyo taw yo ootigi looto ooti si lootike haa laaɓi ootigi urno ooti ɓorno coñci muɗum kesi ɗin ko ɓuri moƴƴude e coñci julɗo ɗon ko daneeji ɗin si tawi feere muɗum no newo o tigi yalta o dawa yaltugol o yaltira laawol go'o ka yahugol iidi on o artiroya laawol go'o kadi si tawi o tigi e nder si tawi ko iidi suumaye on o tigi dawa huntaade wano yargol kafe ma ittugol kooƴe law si yaha iidi on si tawi ko iidi donkin o tigi nennita nyaamugol ngol o wa'a wasi o hooray haa so iwti iidi on so iwti iidi on ko marɗo feere si tawi ko marɗo feere hettugol layya o tigi hetta layya on si tawi o tigi gayni hettugol layya on o tigi juɗa ɓernde dammol ko o tigi hetti layya kon o tigi huntora ɗum haray ko ɗum ɓuri moƴƴude no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe warri non wonande marɗo feere o tigi hebbina kabbiraali ɗin kadi ka iidi donkin kabbiraali ɗin o tigi ɗuɗɗina ɗi o janto inde Allah ko heewi sabu Allahu tigi o daali a'udhu billahi minash shaitani rajim wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat jante inde Allahu on e nder nyalɗi lintaaɗi ɗin nyalɗi lintaaɗi ko ɗin wiyete ayyamut tashriq ko nyalɗi ɗi tawata ko 12 12 e 13 donki o daali kadi fa a'udhu billahi minash shaitani rajim o wali tukabbirullaha ala ma hadakum yo on mawnin Allahu on e dow peewal ngal o fewni on ngal yetton mo mawninon mo ɗum ko habbirgol ko wiiɗe no wiiɓe nawti yaltira laawol goo nde no yaha ka iidi artiroya laawol go'o kadi no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko non ɓe warrayno haray karamokoɓe goo wi'i wonde ko yamirira yo yalte e laawol artiroye e laawol woɓɓe wi wonde ko miskinɓe wontirɓe ngol laawol ɗo ɓen ka yaltirgol o okkora ɓen ɗon ka artirgol e laawol ngol o artirta e mum ngal kadi o okkora ɓen ɗon kadi woɓɓe goo kadi ɓe wi'i wonde haray ko faanda si o yaari e ngol laawol ɗo heɓay baraji ɗin so artiri e ngol laawol to kadi o heɓay baraji muɗum allahu a'lam ko ɓuri moƴƴude kadi nde iidi on juuloyte e kene hara ko kene hentiiɗo hara yimɓe buy waaway arde e muɗum si tawi no newo amma noon si tawi newata koko wano ndungu e piide misal ɗum haray yo juule ka juulirɗe ella o ala e muɗum haray julɓe ɓen no yamira kadi
hiwrondirgol juurondira yaha yettindiroya bimbi iidi on nyande iidi bimbi iidi fof haray no moƴƴi ɓe du'ondirana kadi ɓe wi'a taqabbalallahu minna wa minkum haray ɗum ɗo tabiti wonde haray no selli juulugol iidi on ko juuleteeɗo ko alda e noddinaandu alda e darnaandu fii honɗum fii ko julde sunna si tawi naange ngen ɓantike jama on yahii hewtoyi ka iidi on juuleteeɗon haray iidi on koyo o juule ko alda e darnaandu ko alda e noddinaandu almaami on si o darike juulugol ngol o habbiray ka darnde aranere kabbiraali jeeɗiɗi wondude habbiraango horminorgo ngon ɓaawo ɓen kadi habbira ɗum wondude e mak si o jangi fatiha ko ɓuri heewde kon o janga simore o feññina o watta ɗon so jangi suratul a'la haray no moƴƴi si kona ɗum ko newanimo wo si o gayni darnde aranere nden o immo ka darnde ɗimmere o habbira kabbiraali jeego wondude habbirango immorgo darorgo ngo dari e muɗum gon yimɓe ɓen kadi warra non so jangi ka simore suratul ghashiya ka darnde ɗimmere kadi haray no moƴƴi si tawi o salmini o immo o khutuba yimɓe ɓen o waɗana ɓe khutuba o waajoɓe o yamira ɓe o haɗa ɓe o yamira ɓe yo ɓe rew Allah yo ɓe accu ko boni ko harmina kon on saysi ɗum ɗon gasi yimɓe ɓen woncito ɓe hoota ka maɓɓe ko ɗum ɗo woni iidi on ko ni iidi on juulirte haray juulataake sunna ade iidi on juuleede juulataake sunna kadi ɓaawo iidi on juulaama haray ɗum ɗon tabitaali wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi maa ɓe yamiri jooni noon mo heɓidi e imaamu on seeɗa darnde maa ko nanditata e muɗum e nder o ari o tawi no juuleede o heɓidi imaamu on siko darnde o immoto tun o adda ndeya hay sina darnde so hewti kaw tawi imaamu wo yo habbir o tawta ɗon imam haray ɗo'o si tawi imamu salmini kanko kadi o immoto tun o adda darɗe ɗiɗi o salmina hay si o heɓi daali e almami on darnde wo sabu ko sunna ko ɗiɗi juulete hay almami wo ɓaawo hande kadi haray ɗo karamokoɓe goo kadi non hino wi'i wonde si o tigi ari o heɓi daali e almami on hay e hunde haray koyo o juulu darɗe nayi haray ko non Abdullahi ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ko non o warrayno haray ko ɗum ɗo ɗe pehe ɗo ɗiɗi imma oti juula darɗe ɗiɗi masina ɗum oti juula darɗe nayi sen gayni fi iidije ɗen en yewtay fi raka'atayil fajiri on darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɗen ka fajiri ɗeɗo kadi ko sunna tentuɗo hiɗe wa'i wano tentiniri wa witirire nden no woniri noon witirire nden ko darnde sakkitinde e juuleteɗe darɗe jemmaje ɗen kayre kadi ko darɗe kanje kadi ko darɗe arane e juuleteɗe ka fuɗɗode ñalorma on nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam duumiki e majje ɓe yamiri julɓe ɓen yo ɓe juuluɗe ɓe maaki hadis sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki raka'ata alfajiri khayrun min ad-dunya wa ma fiha rawahu l'imam Muslim nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki darɗe ɗiɗi fajirije ɗen hino ɓuri moƴƴude e ko jawdi ko woni ka aduna ɗo fuu aduna on e ko woni e makko e jawle fuu raka'atayil fajiri on no ɓuri moƴƴude tawan no ɓuri baraji ka Allah waqutu juulugol ɗe raka'atayil fajiri ɗo haray waqutu juulugol majje on ko ɓaawo feerugol fajiri on ɓaawo feerugol fajiri on si fajiri on feeri haa gayni kanje kadi ko ɗe juule ɗon ɗo yo waqutu subaka on juule haray ɗeɗo kadi mo ɗaanike yijjitiiɗe ma o ɗaanike haa finugol makko tawi wonde imamu on e julɓe ɓen ka juulirde no juulude subaka on haray koyo o juulu subaka on haray hino daganimo yoɓugol ɗeɗo kadi iɗen andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo kamɓe ɓe seeninoke e waɗugol jihaadi ɓe seeni ɓe seppi haa jemmi ɓe waali nokkugo ɓe ɗaani
ɓay ɓe ɗaani ke ɓe finude wo hari weeti naange ngen fuɗi ɓay ɓe fini on say ɓe yamiri sahaba ɓen yo ɓe potto on nokku ɗon ɓe diri seeɗa ɓay ɓe yahi e on nokku mo ɓe dirno e muɗum on ɓe noddini ɗon ɓe yamiri sayyidina Bilal yo o noddini ɓe juuli darɗe ɗiɗi fajiri yeɗen taho on say noon ɓe juuli subaka on haray ɗum tindini wonde hino dagi yoɓugolɗe harayo hadis ɗo ko Imamul Bukhari woni ko fillimo haray ɗe darɗe ɗo ɗiɗi kadi ko darɗe ɗiɗi hayfuɗe ɗiɗi ɗe juutintaake hino ko sunna jangugol e majje ɓaawo jangugol Fatiha ka darnde aranere foti janga suratul kafirun soti jangi Fatiha on ka darnde ɗimmere foti janga suratul ikhlas haray karamokoɓe go'o wano malikiyankoɓe go hiɓe wi'i wonde oti yo jangu Fatiha tun haray dalil maɓɓe mo ɓe dallinori on ko hadis mo nene Aishata radiyallahu ta'ala anha maaki wo hakke ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hayfinayno raɓɓinɗina ɗe darɗe ɗo ɗiɗi wonde mi landoto minna e hara ɓe jangi Fatiha joni noon makogol nene Aisha e hara ɓe jangi Fatiha ɗum tindini ka haqqille maɓɓe wonde hari ɓe feƴƴata Fatiha on kono noon harayno tabiti e hadisaji go'o wonde ɓe jangayno suratul kafirun e suratul ikhlas ɓaawo jangugol Fatiha e nder majje haray no hiɗen yi'a e sa'iji goo kadi almami on e julɓe ɓen hara hiɓe juulude subaka on ka juulirde woɓɓe goo ara hara ɓe leeti si ɓe naati ka juulirde o nayo ɓe artum ɓe tokko ka imama woni juulude ɗon ɓe hewtay tum ɓe daro ka sera ɗa ɓe juula ɗon darɗe ɗin ɗiɗi kenenti non heña non si ɓe ara ɓe tokko ka almami on woni e juulude ɗon haray wona non iɗen andi en jangino maako mo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki on sa tawi imamu en e alhaali ka o woni wo artawamo ɗon haray julɓe ɓen si ari tawi subaka on no juuleede hay si ɓe juulaali raka'atayil fajiri on fewndo on sa'i ɗon yo ɓe tokko ka farilla ɓe juula farilla on haa ɓe gayna si ɓe gayni on say no daganiɓe juulugol farilla on no daganiɓe juulugol raka'atayil fajiri on ka juulirde ɗon ɓe yoɓa si tawi sonko waɗay e muɗum ɗum ɓe yaha ka suudu maɓɓe ɓe juuloya ton kono noon haray hande miɗo tanɗini juulirdaji ɗin fuu julɓe ɓen ɓe faami ɗum ɗon ko hunde daginde no hana yoɓeede sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe juuli subaka haa ɓe gayni ka juulirde maɓɓe ɓe iti tum ɓe yi woɓɓe goɗɗo no juula ɗon darɗe ɗiɗi ɓayo salmini ɓe maaki mo ene e subaka on wontino darɗe nayi o wi oye nulaaɗo hari mi juulaali rakatayel fajiri on ko ɗen ɗon mi juuli nulaaɗo maaki awa ɗum tindini wonde ko hunde daginde ko hunde haanande waɗeede mo waɗi ɗum e juulirde haanaka ɗum yeddondire fii muɗum inchallah sen iwi ɗon en aray e sunnaaje tabituɗe ɗen koni sunnaaje tabituɗe ɗen ko sunnaaje darɗe ɗiɗi ma nayi juuleteeɗe ade waɓutuuji farillaaji ɗin ma ɓaawo waɓutuuji farillaaji ɗin ko honɗe woni ɗen sunnaaje tabituɗe ko darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ade fana e darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ɓaawo fana e darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ade alansara e darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ade futuro e darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ɓaawo futuro e darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ade geeƴe e darɗe ɗiɗi juuleteeɗe ɓaawo geeƴe on ko nuni dalil ɗum ɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma bayna kulli adanayni salatun no hakkunde kala noddinanduuji ɗiɗi julde ko nuni ko faanda e noddinanduuji ɗin ɗo ɗiɗi ko noddinandu ndun e darnandu ndun hakkunde kala noddinandu e darnandu no dagi juulugol sunna haray ɗum ɗo no anda hadise Abdullah ibn Umar on kadi no anda wonde hunjike e mordenu laaɗo sallallahu alayhi wa sallam darɗe 10 haray ko ɗe darɗe ɗo woni darɗe sunnaji tabituɗi wonde no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗaynoɗi ko heewi haray waɗugol ɗi kadi ko sunna tentuɗo haray hino hanani julɗo on ko fii hon ɗum haray karamokoɓe goo hino wi'i wonde ɗuɗɗingol juulugol sunna on
no jeya e moƴƴereji heewɗi arayɗi ɗi naata neɗɗo ɓeyditoray e muɗum ñande darngal. Hiɗen andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis ɓe maaki awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawma alqiyama as-salah. Aranum e ko jiyaaɗo ñaawete haqqeji wonɗi hakkunde makko e Allah ɗin ko julde nden ñande darngal. Joni noon nde julde ɗo si nde moƴƴi golleji luttuɗi ɗin fuu moƴƴay, si nde boni golleji luttuɗi ɗin fuu bonay. Amma aranum e ko ñaawete hakkunde jiyaaɓe ɓen tigi hakkunde maɓɓe ñande darngal ɗum kadi tabiti wonde ko ƴiiƴe ɗen ko ɓe warindirnoma ko ɓe barmidirirno ko ɗum ɗon ñaawete hakkunde maɓɓe, kono ɗum ko haqqeji wonɗi hakkunde maɓɓe ɗin. Amma haqqeji wonɗi hakkunde maɓɓe taguɗo on e Allahu on ko julde nden. Joni noon filla yeegomo Imam Ahmadu filli wonde Allah subhanahu wa ta'ala si tawi o jiyaaɗo aroyi julde nden yahi haa tawi no manki o timminano juulugol farillaji ɗin fuu, Allah yamira e malaika ɓen yo ɓe ndaaru si tawi o jiyaaɗo no marno julɗe sunna ko o juulayno ɗum timmintinireɗon tokkireɗon. A andi noon joni o jiyaaɗo ɗo si tawno mo marno julɗe buyi sunnaje ɗe o juulayno, Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede makko nden o ƴettay ɗe julɗe sunna ɗon o tokka e nde julɗe farilla o timminiranamo golle makko ɗen wonta golle moƴƴe. Haray ko ɗum waɗi ɗuɓɓingol juulugol sunnaji ɗin hino yamira moƴƴa kadi Islam hino nafa jommuɗum kadi. Haray no woodi sunnaji kadi wellitaaɗi yaajinaaɗi ɗi hettaaka wi'aaka juulu ɗo e ɗo ko juulu yeru wo ko wawɗa. Nyande go sahabajo arno ka nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko an yo nulaaɗo miɗo faala wondoygol e maaɗa ka aljanna nyande dangal. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maakimo a inni ala nafsika bi kasrati sujud, joni walliran e dow wonki maɗa kin ɗuuɗi ɗuɓɓingol sujjugol ngol, ɗum woni juulugol ko ɗuuɗi. Rawahul imam Muslim. Haray ko wattangol yila ɗuɗɗina julde juulugol ngol, haray ɗum ɗo ko hunde hittunde. E nder ɗi waɓutuji ɗi tawata hara neɗɗo julɗo no haani juulugol sunnaji heewuɗi, haray e nder jemma on fuu e nder ñalorma on fuu himo waawi juulude, sona yoga e nder yoga e waɓutuji ɗi tawata ɗin ɗon himo haɗa juulugol sunna e majji. Gogo on ɓaawo juulugol julde subaka ngen haa nange ngen fuɗa nge towa seeɗa, haray ɗon himo haɗa juulugol sunna wellitaɗo on. Ko non woniri kadi si tawi nange ngen hewti ka tumbo hoore tigi haa nge fuɗɗo dirtugol seeɗa, haray fewndo on saayi ɗon kadi himo haɗa juulugol sunna on. Mo haɗa juulugol sunna kadi ɓaawo juulugol alansara on haa nange ngen muta. Si nange muti kadi haray mo newnana juulugol waɓutuji naafiluji ɗin. Karamokoɓe go wi'i wonde si nange wojji cos ɗoyo nge mutu, ma nge wojji cos ɗoyo nge fuɗu nge towa yori embere cuɓal, haray fewndo on saa'i ɗon no haɗa haa hino harmina juulugol, sabu wota julɓe ɓen nanditu e majusiyankoɓe aramɓe ɓen, ɓeɗo ko juulanaynoɓe nange ngen. Fewndo o saayi ɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗi julɓe ɓen juulugol waɓutuji ɗin.